Vještice sad imaju svoj soundtrack. Hvala Sara Renar i Hibrid. Ovo je njihovo stvarno pola puta. Kada sam krenula s ovom emisijom, željela sam da na našem jeziku, i to na jeziku koji nije aktivistički, nije akademski, koji nekako pripada svima nama, jezik koji pričamo sa drugarcama i drugarima, van svih nekih definisanih političkih kategorija, da baš na tom jeziku pričamo o stvarima koje nas intimno i politički tiču. Ove naše zemlje su zemlje u kojima se vas za nešto treba, mora, u kojima svako mora da ispunjava neki određeni model da bi bio shvaćen, skoro provaren, da bi ga ljudi ovdje razumjeli. Možda to kod nas krene od srednje škole, kada raju dijelimo na rokere, seljake, ove one, a možda čak i ranije po nekim drugim postulatima. Dosta tu ima nekih raznih stvari, od mentaliteta koji nam je poznat, a koji dolazi iz jednog transgeneracijskog siromaštva, iz činjenice isto da su nam gradovi, sela mali, koji možemo skroz razumjeti, možemo mi i učestvovati u svemu tome, ali intimno ne moramo ovo da osjećamo kao nešto što se uklapamo. To se možda kod nas najbolje vidi i u odnosu prema ženama, koji bilježim na mim stranici Sve su to vještice. Puno nekih postulata je tu po kojima društvo nalaže ženama kako da se živi, puno tu nekih ti trebaš, ti moraš i tako dalje. Pa ovaj podcast je upravo mjesto gdje sve te stvari prestaju. On time pokušava da bude moderan po onome što bi obični ljudi kod nas nazvali svjetski standardi, a što bi ja nekako shvatila kao neku opću dekonstrukciju svega mogućeg, osim istine i moralne virtuoznosti kao filozofskih pojmova. Mi smo ljudi i mi treba da razgovaramo. Svako ima nešto što ga pokreće. Danas mi je zato, baš iz ovog razloga, posebno čast ugostiti jednog historičara i jednu političarku i aktivistkinju, a razgovarat ćemo upravo o ovome. Šta to sa sobom donosi pojam post? U smislu post-demokratije, post-historije, post-socijalizma, post-Daytona i svih tih nekih post-manifestacija koje se već godinama mogu čuti u javnim prostorima većih zemalja, a odnedavno su postale trend i kod nas. Stoga pozdravljam svoje goste danas, Katarinu i Stefana. Dobrodošli u emisiju Sve su to vještice. Hvala, bolje te našli. Hvala na dobrodošlici. Katarina, ti si feministička aktivistkinja, anglistkinja i doktorandica na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a odnedavno si kandidatkinja Zeleno-lijeve koalicije, kandidatkinja Radničke fronte na listi za 8. izbornu jedinicu koalicije Možemo, NL, Radnička fronta, ORAH. Tako da. Stefan, ti si doktorant na Graduate School for East and Southeast European Studies na Univerzitetu u Regensburgu i historičar. U Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji si poznat po svojim preciznim analizama Komunističke partije Jugoslavije. Posebno mi je lijep tvoj doprinos pisanju historije Bačke Palanke, odakle dolaziš, a uskoro ti izlazi i prijevod knjige na naš jezik koja je originalno izašla na engleskom, a koja se zove Komunistička partija Jugoslavije za vrijeme Velike čistke od 1936. do 1940. Sad kad sam se napričala, kad sam vas kratko predstavila, htjela bi da otvorim naš razgovor sa pitanjem za oboje. U kakvom to trenutku historije mi sada živimo? Koje su to njegove karakteristike? Katarina, hoćeš ti prva? Ja sam mislila prvo tebi prepustiti pitanje kao povjesničaru da otvoriš temu. Može. A ja sam htio baš da ne bude ono, jel mora baš muški odmah da priča, kao slušajte sad moje mišljenje. Sama sam ti prepustila mjesto, u redu je. Ajde ti nama. Ajde, istorijski. Pa, mislim da se nalazimo u jednom trenutku najvećeg preloma posljednjih sigurno 30 godina. Imamo znači neku konstantnu krizu koja se krčkala
bar posljednjih deceniju i po, a koja je sa događajima u zadnjih pola godine, naročito vezano za koronavirusa i ekonomski kolaps koji je pratio, koja je potpuno eskalirala. I mislim da se sada pokreću neki procesi koji će biti nezaustavljivi i koji će morati u konačnici da dovedu do nekog vida fundamentalne transformacije trenutnog socioekonomskog i globalnog geopolitičkog sistema. Ne može se nužno prognozirati u kom će to smeru zapravo ići, rekao bih, ali u dobroj meri će zavisiti i od nas, zavisit će od običnih ljudi, od njihovih akcija i od toga kako će se oni aktivno uključiti u istorijske procese. To je ono što je zapravo nekako najlepše u vezi ovog momenta, rekao bih, što mi se čini da se istorija vraća i da će ljudi sad stvarno konačno ponovo imati priliku da učestvuju u dešavanjima oko sebe, da se sve više i više budi svest o učešću pojedinca u društvu, ne samo kao pojedinca, nego i kao osobe koja je deo zajednice i koja može da utiče na neke stvari koje nisu prosto naš pojedinačni život, nego i nešto šire od toga. I što na kraju krajeva može imati onda i pozitivne posljedice. Ja bih se tu nadovezala da stvarno istina da živimo u jednom trenutku gdje stvarno svjedočimo ogromnoj transformaciji, ali mislim da još ne možemo zaključiti kakvo. Jer s jedne strane, mislim da i u Hrvatskoj, u cijelom regionu, a zapravo u Europi šire, svjedočimo jednom užasnom priljevu, da tako nazovem, povijesnog revizionizma koji je potaknut i onda naravno i popraćen nekakvom općom prihvaćenosti desnih pa čak fašističkih ideologija sve više u mainstream diskursu s jedne strane, ali također upravo ta pojava također je izazvala sve radikalnije pomake i na ovoj drugoj strani koji su nastali kao odgovor na sve veću fašizaciju društva, sve veću klerikalizaciju, povijesni revizionizam, koji bi također, ako trenutak u kojem trenutno jesmo iskoristimo na pravilan način, bi mogli dovesti do stvarno nekakvih radikalnih i transformativnih promjena na tom lijevom kraju ideološkog spektra. Da, mislim, nekoliko stvari ste ovdje otvorili koje su meni od velikog značaja i meni osobno i kad promišljam u kakvom to isto tako prostoru živimo. Mislim, svugdje na svijetu sad je doba, kao što ste oboje rekli, doba poluistine, tako bih ga ja nazvala, doba poluistine i neistine, gdje u stvari sadržaj informacije putuje puno sporije od afekata koje ona izaziva. I meni je uvijek pitanje kako je to moguće i ko je zapravo za to odgovoran. I ako postoji neko ko je odgovoran, da li je to neko koga treba na neki način adresirati i koji su to načini da se to adresira. Da li je to aktivizam, da li je to učešće u politici, da li mi možemo uopšte da napravimo neke imaginarije koji mogu da vrate informaciju gdje joj je mjesto. Pa, ja sam samo htjela prokomentirati to što kažeš da se zapravo nekakav afekt koji određena informacija u ljudima izaziva širi puno brže. I mislim da je tu jako zaslužno i to što živimo u razdoblju u kojem informacije mogu putovati brže nego ikad. I toliko puta prije ikakvih službenih kanala vijest o nečemu se jednostavno proširi na Facebooku, na Twitteru, na bilo kojoj društvenoj mreži ili platformi i tu onda zapravo nekako, i tu se već nekako jednostavno, s obzirom da osjećaj vezan uz nešto je prvo što doživimo kada zaprimimo neku informaciju, tek poslije je možemo kritički razmotriti, racionalno sagledati itd. Ali baš to što taj osjećaj možemo putem društvenih mreža proširiti tom brzinom, omogućava da se stvori nekakva kritična masa koja će onda, bez obzira na stvarnu vrijednost te informacije, upravo zbog količine ljudi koji su tu informaciju zaprimili, koji tu informaciju sada na neki način procesiraju, nju uspjeti plasirati u nekakav mainstream diskurs. I
to opet može imati svoje dobre ili loše strane, jer to također možemo iskoristiti baš kao platformu za aktivizam na način da plasiramo ideje koje želimo vidjeti u javnom diskursu i koje želimo plasirati u nekakvo šire društvo i izvan društvenih mreža. Jer stvarno, kao što smo vidjeli, živimo u dobu kada nam je omogućeno da informacije putuju brže nego ikad i da mi naprosto smo u komunikaciji sa više ljudi nego što smo do sad ikad mogli biti. I upravo to nam može biti nekakva polazišna točka za učinkovit aktivizam, naravno ukoliko se on na kraju iz virtualnog prostora prebaci u onaj stvarni. Evo, samo sam to htjela prokomentirati. Pa da, pa možemo definitivno možemo jedan dio naše diskusije danas sigurno posvetiti tom nekom mainstream diskursu, jer mislim da posebno sada sa covidom i poslije toga sa Black Lives Matter, koji naravno postoje od 2013. ali sada su doživjeli jedan svoj jedno intenzivno širenje. Možemo definitivno razgovarati o tome šta zapravo znači mainstream diskurs sada i da li sad u ovom trenutku smo mi u stvari u mogućnosti da nakon dugo vremena vratimo mainstream u jedan filozofski smjer u kojem se istina ponovo vrednuje. Šta zapravo pitam? Znači, kroz zadnjih par godina mi smo imali upliv nekih random stvari u taj mainstream diskurs. Imali smo upliv antivaksera, upliv ovih budala, kako se zovu, incela, raznih tih nekih najdonjih grupa koje su u nekoliko navrata čak graničile sa kriminalnim grupama, koje jesu bile kriminalne grupe ljudi sa mentalnim poteškoćama kojima je potrebna intervencija medicinska i tako dalje. Sve to skupa sada se stavlja naspram ozbiljnih ugrožavanja ljudskih života i jednog, recimo tog Black Lives Matter protesta koji na to intenzivno skreće pažnju. Sad možda su ove moje konstrukcije malo labilne jer ih sad upravo izmišljam, ali mislim da možete da razumijete na što tačno mislim. Ne znam, možda da damo riječ Stefanu. Što se tiče svih tih nekih stvari koje su počele da se uvlače u mainstream, poput antivaksera ili incela, prema kojima čak ne bi bio tako blag kao ti, rekla se, graniče sa kriminalnim, ali bukvalno su počinjavali terorističke napade u Americi, samo što se to nije tako u medijima nazivalo. Mislim da to što viđamo na internetu su u suštini manifestacije nekih veoma realnih društvenih problema koje ne potiču sa interneta, ali se onda prosto tu pojavljuju jer te zajednice onda mogu da dolaze u kontakt jedni s drugima, da razmenjuju informacije, da se prosto da nađe zajednički jezik oko nekih stvari. Ali tu postoje dve stvari koje su po meni jako zanimljive. Prva stvar je, znači, neka erozija sveopštog poverenja u mainstream, koja nije potpuno neopravdana. Znači, jeste potpuno apsurdno kada, ne znam, CNN kreće da priča o desničarskom fake newsu, a u isto vrijeme gura priču o ruskim hakerima zbog kojih je Hillary Clinton izgubila izbore. Tako da nije slučajno da ljudi gube poverenje u tako neke, tako reći, institucije poput medija. I s jedne strane to je sasvim razumljivo. Sad, to se naravno manifestuje na razne načine, ali šta je tu, jel? Ali s druge strane, druga stvar, ono što je jako zanimljivo, jedan razlog koji možemo koristiti kao objašnjenje zašto se to dešava i način na koji se dešava, jeste da opet taj neki vid revolta, recimo protiv mainstream medija, uslovno rečeno, i dalje reflektuje dominantnu ideologiju.
ako recimo odete kroz te neke Facebook grupe antivakserske ili nešto slično, ono što je jako zanimljivo je što oni, ako je već ideja da oni imaju neku istinu koja drugima nije dostupna, oni žele da tako ostane. Jer je poenta svega toga ne da društvo bude bolje, nego da se ljudi osjećaju bolje u vezi sebe. Da imaju ideju, da imaju pristup nekim informacijama koje su samo njima dostupne i da ih to čini na neki način posebnim i da čini na kraju krajeva njihovu egzistenciju ne toliko besmislenom i dosadnom ili šta već. Tako da individualizam koji je, mislim, kapitalizam veoma lako podsticao već zadnjih minimum 100 godina, ako ne i duže, taj individualizam je postao definitivno još intenzivniji sa društvenim mrežama, sa personalizacijom svih elektronskih uređaja koje koristimo. I onda se to između ostalog reflektuje i nekim tako veoma individualističkim interpretacijama koje su antisistemske na površini, ali u stvari i dalje se svode prosto na neke ideje o osjećaju superiornosti. Ovdje bi se definitivno složila jer možemo primijetiti da što se mainstream medija tiče ne postoji nepovjerenje samo na toj strani recimo antivakseri koji imaju svoje privatne Facebook grupe ili tako nešto, nego doslovno takve stvari možemo naći kod svih mogućih ideja i na svim mogućim krajevima ideološkog spektra. Dakle, bez obzira na nekakva politička uvjerenja, općenito životna uvjerenja, postoji generalno nepovjerenje u mainstream. Ali opet, rekla bi da je tome možda i tako, zbog toga što smo imali prilike i tekako posvjedočiti tome da ono što mainstream mediji su s jedne strane postali je, recimo, nazovimo clickbait, serviranje informacija koje apeliraju na emocije i jednostavno pružaju čitateljima nešto što narod želi. Kako bi se povećala gledanost, kako bi se povećala čitanost bez ikakve daljnje svrhe, nego pišemo i izvještavamo da bismo pisali i izvještavali, a pak s druge strane su mainstream mediji opet u službi dominantne ideologije i dominantnog režima. I tu bih se nadovezala na taj govor o incelima i Black Lives Matter, jer smo mogli primijetiti da su, na primjer, inceli konkretno, skupina pojedinaca koji su doslovno, kao što je Stefan spomenuo, izvodili terorističke napade, ali su uvijek prikazani kao razjedinjena grupacija koja ne komunicira nikakvim kanalima poput društvenih mreža ili tako nešto, nego se uvijek radilo o pojedincima koji su imali nekakvih osobnih problema i zbog svojih mentalnih problema jednostavno su napravili to što su napravili, a bilo kakva politika se izostavlja iz priče, dok se s druge strane pokreti kao što su Black Lives Matter, koji su zapravo pobuna protiv jedne velike, duboko ukorijenjene sistemske nejednakosti, pak prikazuju kao organizirana grupa ili Antifa na kraju krajeva, kao organizirana skupina domestic terrorists koji nastoje uništiti sve američke vrijednosti, koji najvjerojatnije imaju svoje underground kanale pomoću kojih se organiziraju u nekakvoj super mjeri. Dok se također svako odstupanje od zakona mainstream režima, da tako od zakona mainstream ideologije, od režima o kojem govorimo, u ovom slučaju SAD, prikazuje kao napad na državni poredak i također imamo, evo, za razliku od incela gdje pričamo o tome kako se radilo o depresivnom pojedincu koji je imao nekakvih psihičkih problema, govorimo o ljudima koji su organizirano, namjerno odlučili napraviti terorističke napade, dok nastojimo što je više moguće izostaviti bilo kakvu priču o sistemskim problemima s kojima se susreću crnci u Americi. Nastojimo, kada se govori o broju zločina u većinom crnačkim ili većinom bijelačkim zajednicama, to jest četvrtima, izostavlja se govoriti da su crnačke zajednice također pod puno većim nadzorom policije, pa je također logično da ako policija stalno kontrolira neko mjesto, da će puno više ljudi biti privedeno za nešto nego u nekoj bijelačkoj četvrti gdje to uopće nije tako. I evo. Iz ovog svega je vrlo zanimljivo kako se samo nameće da mi zapravo živimo u nekom trenutku koji kao da čeka jedan obrtaj demokratije.
Ja bi to tako nazvala, jer smo nekako, ne znam kako, možda Stefan može o tome da govori, nekako smo došli do trenutka u kojem sve što jeste nije, a sve što nije jeste. Na način da, dakle, evo kako ću to najlakše ilustrirati, pratim jednog lika na YouTube-u, jednog novinara koji je odličan, zove se All Gas No Breaks, ali on ide na razne neke proteste u Americi, na okupljanja, isto tako sa svih strana ideološkog spektra. I zanimljivo mi je bilo kako kada je išao na neka okupljanja nekih jako problematičnih skupina koje otvoreno promoviraju drogiranje, koje, ne znam, koje su borderline, negdje su isto na granicama sa zakonom, kako nijedna od tih osoba koja mu je davala izjavu na tim videima nije morala da bude zamaskirana, identitet joj se nije morao sakriti, a kada je neki dan bio na Black Lives Matter protestima, morao je zaštititi svoje sugovornike upravo zbog stvari koje se dešavaju. Za mene kao nekoga ko vjeruje u mir, ko zapravo vjeruje u neke institucije koje postoje unutar države, za mene je to šokantno, jer nekako očekuješ da će neki sistem koji je demokratski raditi za demokratske vrijednosti, a ne protiv njih, i da neće promovirati stvari koje su nedemokratske u svojoj suštini. I u svemu tome pitam se kako je došlo do toga, a onda se isto tako pitam šta od cijele ove priče koju smo sada stvorili, ove globalne, kako se to zapravo manifestira kod nas i koji su to problemi na koje mi direktno možemo utjecati na našim prostorima. Ja bih za početak počeo sa provokacijom vezano ovo što si rekla za veću demokratiju, jer mislim da ono što će slediti u narednim godinama neće biti toliko pitanje veće demokratije koliko klasne rekonfiguracije, a ona nije uvek demokratska i vrlo često se ne koristi sredstvima koje obično imamo na umu kada pričamo o liberalnoj demokratiji ili o kapitalističkoj demokratiji. I mislim da jako dobar primjer vidimo sad u Americi. Odmah da kažem, pošto će me neki inače ishejtovati, dobro, ishejtovat će me u obe slučaje, ali mislim, nemam ništa protiv Sandersa generalno. Njegova platforma je bila skroz fina, simpatična socijaldemokratska platforma, ali u njegovom ponašanju u zadnjih par meseci se totalno video bankrot te strategije koju on pokušavao da izvede, gde jednostavno ako se ograničiš na izborne cikluse, propuštaš priliku da se uhvatiš u koštac sa bukvalno najvećom ekonomskom krizom u Americi možda ikada i sa najvećim talasom protesta u Americi još od 1968. Znači, svi ovi ogromni istorijski događaji se dešavaju i jedino što je Sandersu u tom trenutku ostalo je da pruža neku kritičku podršku jednom bogatom silovatelju protiv drugog bogatog silovatelja. I to je baš razočaravajuće, naročito čak i za nas koji smo očekivali nešto više od njega. A kada kažem da mislim da to neće biti nužno demokratski, to možemo vidjeti sada, jer dobar broj fundamentalnih promjena koje danas smatramo da su prosto osnove nekog demokratskog kapitalističkog društva, su stvari promjene koje je postigla manjina stanovništva, koje je postigla militantna radnička klasa. Znači, da li pričamo o tome što žene imaju pravo glasa, da li pričamo o tome što prosto deca ne rade u fabrikama, vrlo često to je radio samo jedan mali deo stanovništva, čak i u momentima kada je radništvo čini većinu stanovništva, što je većina momenata, vrlo često samo određen broj svesnih i organizovanih ljudi zapravo reaguje. I jednostavno, to sad vidimo, ako imaš 30 miliona nezaposlenih, njima, mislim, prosto oni nemaju šta da izgube. Normalno da će da idu na ulice i da prave haos i da se nadaju da će se izboriti za nešto bolje, a ne da slušaju Sandersa koji kaže čekajte još 4 godine pa možda ako Biden bude predsjednik umjesto Trumpa, bit će malčice bolje. Tako da, mislim da je to ono što nas čeka u narednim godinama. Mislim da nas čeka sve više protesta, da nas čeka sve više klasno zasnovanih pokreta,
Nadam se da neće zapasti u svakakve identitetske debilane, jer toga u Americi dosta ima dosta pokušaja da se predstavi to kao konflikt između crnih i belih, što nije tako. Ali naravno, mislim, ne samo DSA, Democratic Socialists of America, nego i druge organizacije leblje od demokratske partije dobijaju sve više i više novih ljudi zbog svega što se trenutno dešava. Znači, pričamo baš o organizacijama koje su za razliku od Sandersa ili DSA otvoreno komunističke ili anarhističke, marksističke. I to se dešava zato što prosto ljudi ne mogu više, zato što desetine miliona ljudi u Americi su čak i strukturno isključeni iz društva. I jednostavno, ako Amerika ne nađe način da te ljude integriše, imaće ogromne probleme. To može ići u građanski rat ili da bi se sistem zaštitio u fašizam. Što nas dovodi do drugog dela pointe koju si ti napravila, to je da država prosto ne štiti slabije. I ovo što sada vidimo, zapravo sam jako dobro izdržao da ne pričamo o istorijskim paralelama, ali ovo u Americi jako podsjeća na Vajmarsku Nemačku. Ne znam napamet tačne brojke, ali ima knjiga od Petera Geja, Weimar Culture, tamo se može naći, ali poenta je, znači, većina političkih ubistava, terorističkih napada koji su počinjeni 20. godina u Vajmarskoj republici, počinjeni su od strane ekstremne desnice, što je nešto što vidimo ponovo, a većina ljudi koji su završili u zatvorima zbog političkih akata bili su komunisti. I to pričamo ne 60-40%, nego 90-10%. I to isto vidimo sada, mislim, zahvaljujući društvenim medijima, to se širi. Tako, ne znam, juče je bio snimak čoveka u Americi koji je došao kao neki levičar demonstrant i kojeg pred policijom napada gomila ekstremnih desničara i policija stoji i gleda i ne radi ništa, nego njemu govori da ode. I što je po vladajuću klasu taj pokret opasniji, to ćemo više takvih stvari viđati. Dobro, svakako nam nema nazad. Mislim, jako puno ljudi još uvijek u ovim prvim mjesecima nakon outbreaka pandemije vjeruje da ćemo mi nakon nekoliko mjeseci se vratiti na normalno i da samo trebamo da čekamo da to prođe. A zapravo normalno niti je postojalo prije recimo 4 godine, niti je moguće vratiti se na neku normalu nakon svega ovoga. Što želim da kažem time je da je potrebno upotrijebiti svoje kreativne kapacitete kako bi zamislili neki život koji je dostojan čovjeka, a koji prije 4 godine isto tako nije postojao, jer mi ne bi bili u krizi da je to tako. Ali kad kažeš neki ljudi i nakon pandemije misle da će se sve vratiti ponovo na normalu, u tome je problem. Stvari se ne smiju vratiti u normalu, jer kakva je ova normala koju smo do sada imali? Znači, ovo što se sad događa u Americi, ovi svi protesti, dobro, možemo imati razne druge primjere ovdje, ali kada smo već počeli pričati o situaciji u SAD-u, ovi svi protesti, oni možda jesu samo nekakva kulminacija koja je potaknuta pandemijom, koja je, pandemija je nekako najviše istaknula probleme s kojima se društvo susreće, koji su sistemski, koji su stvarno duboko ukorijenjeni u društvo, koji proizlaze od eksploatativne prirode kapitalizma kao sistema i koje je doslovno potrebno riješiti kompletnom promjenom sistema, a ne samo reformama unutar kapitalizma, i mislim da je to pandemija samo uspjela dobro naglasiti, baš zato što je pojačala probleme koji su već do sad bili prisutni. Jer kad pogledamo situaciju u SAD-u prije pandemije, unazad 5 godina, unazad 10 godina, situacija zapravo nije bila ništa drugačija, samo je bila tiša i pristojnija. Jer i unazad nekoliko godina također smo imali probleme tipa prosvjedi u Fergusonu gdje su sudionici na kraju nađeni obješeni za stabla
u klasičnom primjeru rasistički motiviranog linča koji je kasnije proglašen samoubojstvom. Ali sva ta događanja su prošla puno više ispod radara zato što je tada predsjednik bio Obama koji je također bio crnac i ovako jedan čovjek koji artikuliran, inteligentan, dobro izgleda u odjelu za razliku od Donalda Trumpa koji je otvoreno desničar, njegovi fanovi su također isti takvi i jedino što se desilo je da su se postojeći problemi još više istaknuli, ali mi ovdje, ovo što se događa, mi se ne susrećemo sa nikakvom novom situacijom. To je situacija koja u SAD-u postoji otkad je kapitalizma. I ono što se sad dogodilo zbog čega je nastao takav backlash, recimo, od strane vladajućih protiv prosvjednika i nastoji ih se na sve moguće načine suzbiti i diskreditirati, je upravo zato što su ljudi počeli shvaćati da to nije niti pandemija, niti sukob između crnaca i bijelaca, nego je problem, sistemski problem je u kapitalizmu, a ako se to, znači, shvati, ako je to neka ideja koja izađe na vidjelo u dovoljnoj mjeri, ona neće povući samo oslobađanje crnaca od rasizma, jer na kraju krajeva borba protiv kapitalizma je borba za jednakost i to znači jednakost među rasama, također rodna jednakost također za sobom na kraju povlači i klasnu borbu i to je jedan domino efekt koji je izuzetno opasan. Mogu dodati samo nešto kratko? Jedna stvar baš vezana za ovo što Katarina priča, jako mi je ostalo urezano u sećanje. Tad sam još imao Guardian aplikaciju na telefonu i Guardian je još bio relativno ok novina, uslovno rečeno. I sećam se kada je Trump postao predsjednik, stiže mi obaveštenje, udarna vest, napadi dronovima su pod Trumpom došli do nezapamćenog nivoa. I prva misao koja mi prolazi kroz glavu je da imam tu Guardian aplikaciju već neko vreme i kada su napadi dronovima počeli od strane američke vlade, to nije bila udarna vest, to nije bila vest na naslovnici. Znači, onda se opet vraćamo na onu priču o licemerju tih određenih mainstream medija, nebitno da li imaju liberalnu ili konzervativnu agendu, ali znači, kada je Obama uveo ubistva dronovima civila tamo negdje na Bliskom istoku, to nije bila vest i sad jednom kad je Trump tu mi već treba da prihvatimo da je to status quo, da se to dešava, jebi ga, eto idemo, pobijemo, ne znam, svadbu u Afganistanu, ali sad se to dešava više nego ikad, pa je to sad jako loše. I u suštini onda pitanje tog vraćanja na normalu je kome je šta normala. A vidimo da liberali puštaju konzervativcima da tu normalu guraju u desno, iznova, naročito takvim stvarima, ali mislim isto tako da se obični ljudi ne mogu time varati pretjerano dugo, jer mislim, ako uzmeš nekoga ko radi na trafici u Novom Sadu ili za Glovo u Zagrebu, mislim, oni neće ispušiti tu priču, vratimo se u normalu, jer njima je normala već poprilično užasna. Da. Na kraju krajeva vratiti se u normalu, s obzirom da normala je biće tlačenja, biće opresije samo malo manje nego upravo sad, moći se vratiti u normalu i nije ništa drugo nego samo znak društvene privilegije i to je to. Normala jednostavno nije opcija za svih i ne smije biti opcija. Apsolutno i to što se za Trumpa rekao, mislim ti u prvim danima njegove ove kampanje i onda sve dalje i sve više ti nisi mogao opstati da ne vidiš vijest o njemu. Ja sam samo željela da postoji jedan medij koji potpuno ignoriše sve što ima veze s njim. Mislim, ali dobro, daleko smo od tog momenta. Sada ova priča o tome da ta normala koju ljudi priželjkuju, da je to nešto što je samo čekalo da eskalira na ovaj način. U tom trenutku su mi zanimljive dvije teme koje mislim da će i vas intimno pogoditi. Zanimljivo mi je razgovarati o tome
šta je to, recimo, naša historija ovdje ovih prostora? Šta je to što mi vučemo iz historije što bi moglo da nam služi da zamislimo neki drugi svijet, nešto što je bolje od te neke stare normale? I u tom kontekstu želim isto da se fokusiram na feminizam pogotovo i unutar toga zapravo na neke primjere koji već postoje, neke primjere organiziranja koji su nam bliski, koji su nam poznati i koji zapravo negdje tamo možda isto prave neku razliku. Evo baš upravo ovih dana. Primjera definitivno imamo. Jedino što se možda ne bih složila da su nam itekako poznati zato što kako smo stvarno mogli u svim mogućim područjima primijetiti jednu ogromnu količinu revizionizma u povijesnim knjigama, te primjere i te pokrete o kojima ću pričati se nekako sve više i više nastoji izbrisati iz povijesti, jer uz sveopće nekakvo društveno nazadovanje, pomak u desno, također vidimo sve veću prisutnost patrijarhata u društvu, koji naravno apsolutno nikad nije bio iskorijenjen, ali sada jednostavno je uzeo maha, možda, eto rekla bi, nekako najviše u recentnoj povijesti Hrvatske unazad par godina. A da se vratim na početak, da ne odem skroz na neku drugu temu, na ovim područjima imali smo savršene primjere ženskog organiziranja, imali smo primjerice Antifašistički front žena, koji je osnovan 1943. znači za vrijeme Drugog svjetskog rata, o kojem se danas ne priča gotovo ništa. Evo, ja ne znam za vas, ali ja se uopće ne sjećam, na primjer recimo učenja povijesti u srednjoj školi i nekakvog konkretnog spominjanja uloge AFŽ-a u Drugom svjetskom ratu. Što je užasna šteta, jer dan danas znači imamo situaciju da mnogi ljudi u Hrvatskoj, u regionu općenito, misle da je feminističko organiziranje nešto do sada neviđeno na Balkanu, nešto što do sada nije postojalo, nešto što ove neke ekstremne feministkinje danas nastoje postići. I da je zapravo patrijarhat i opresija koju žene trpe u društvu nekakvo prirodno tradicionalno stanje stvari protiv koje nikad nije bilo nikakve veće borbe. A mogli smo vidjeti da je već u Drugom svjetskom ratu uz tu borbu protiv kapitalizma također postojala i ženska borba koja se mora odvijati simultano uz klasnu borbu, jer ono što je užasno bitno za naglasiti i što u svakoj prilici naglašavam je da bez ženske borbe ne možemo govoriti o klasnoj borbi, jer unutar klasne opresije s kojom se žene susreću, žene su također i žrtve opresije na temelju roda, koja je zapravo neovisna od klase. I to što je neka žena pripadnica radničke klase i što je neki muškarac također njezin pripadnik, ne znači apsolutno ništa ako na kraju dana oni oboje dođu doma i on kaže: ok, ženo, odi u kuhinju, sad ti peri suđe, kuhaj ručak i obavljaj ženske poslove i kako to već ide. I tu je već 1943. dakle Antifašistički front žena, osim tog sudjelovanja u nekakvoj oružanoj borbi, radio i na provođenju edukacije i na širenju recimo feminističkih ideja na ovim područjima. Ali nažalost eto, na kraju je rasformiran, što bi se također moglo reći i zbog toga što iako kapitalizam i patrijarhat idu ruku pod ruku, borba protiv kapitalizma, ako
nije učinkovita, ne povlači automatski za sobom borbu protiv patrijarhata, ona se mora aktivno i simultano odvijati i nažalost niti u socijalističkoj Jugoslaviji to se na kraju nije dogodilo jer neke stvari koje nisu riješene do dan danas, recimo pitanje, uvijek navodim reproduktivni rad, kućanski poslovi o kojima se već desetljećima govori i desetljećima se pokušava iznaći rješenje za vrednovanje ženskog reproduktivnog rada. Rješenje nije pronađeno. Nije pronađeno do dan danas, znači nije pronađeno u socijalizmu, sad druga je tema da li je to bio istinski socijalizam ili ipak ne, nije pronađeno u kapitalizmu, nije pronađeno nigdje. Možda smo imali recimo pobačaj u Jugoslavenskom ustavu, što je nakon proglašenja Hrvatske izbačeno iz ustava, ali jednostavno ta ženska borba na kraju nije bila dovoljno učinkovita. I ono što je jako žalosno je da se dan danas o ženskoj borbi gotovo priča kao o nepostojećoj, kao o nekom novom fenomenu koji je niknuo sad možda unazad 10 godina i ono što je meni osobno zanimljivo, s obzirom da se tom temom dosta bavim, lijeva scena ovdje je vrlo često oduševljena primjerima revolucije u Rožavi recimo i jedinicama ženske zaštite koje su u svijetu postale poznate kao jedan vrlo feministički pokret koji je na kraju krajeva ostvario ogromne doprinose u borbi protiv ISIL-a. I ne samo to, već se stvarno radi na uspostavi nekakve direktne bezdržavne demokracije ukorijenjene upravo u feminističkim vrijednostima i ženskom oslobođenju kao polazištu cijele revolucije i polazištu klasne borbe, što i je sasvim logično ako pogledamo da čak i unutar svoje klase, recimo radničke klase, žene trpe nekakvu dvostruku opresiju i logično je oslobođenje početi upravo od onih najpotlačenijih. I ljevica ovdje, ljevica u Europi, ljevica u svijetu je taj pokret savršeno prihvatila, vlada jedno oduševljenje time, svi su impresionirani tim feminističkim do sad neviđenim pokretom. I negdje drugdje u svijetu, drugdje u zapadnoj Europi, negdje možda u SAD-u, me takvo nešto ne čudi s obzirom da mnogo zemalja, pogotovo recimo SAD, niti nema povijest recimo isprobavanja nekakvih alternativa kapitalizmu, nego je praktički cijela suvremena povijest te zemlje kapitalistička. Tako da to me ne čudi. Ali ono što me čudi je Hrvatska i Balkan generalno, koji ima jednu iznimnu antifašističku, antikapitalističku i antipatrijarhalnu povijest, koji danas pokret, kakav je praktički na vrlo sličan način postojao kod nas 40. godina prošlog stoljeća, gleda kao nešto izuzetno neviđeno, novo i do sad Da. Wow. Mm-hmm. I tu bi se onda, ali tu onda opet otvaram jednu skroz novu temu, a to je, mislim da osim što jednostavno taj neki dio povijesti uopće nije dovoljno zastupljen u povijesnim knjigama, niti se na bilo koji način obrazovanje o njemu vrši, tu mislim da se dosta, kada smo već na početku spominjali povijest, post i tome slično, tu mislim da dosta igra ulogu općenito na europskom području, možda ne specifično u Hrvatskoj, ali eto nas kao dio šireg europskog područja, dosta igra ulogu postkolonijalistički sentiment koji ne zapadne revolucije gleda kao nekakav neviđeni pojam, ne zbog svoje stvarne revolucionarne vrijednosti, nego baš zato što su se one dogodile negdje van zapada. Pa kako je to moguće kada je zapadna civilizacija default civilizacije koji postavlja norme za ostatak društvenih poredaka drugdje u svijetu? I mislim da je to ovako, mislim da je to jedan sentiment koji je tu podosta prisutan, mislim u Europi. I
u SAD-u, tako da evo, ne znam, mislim da sam otvorila jednu skroz novu temu, ne znam. Pa mislim da smo mi svakako majstori u zaboravljanju historije i mislim da je jedan od razloga zašto je to tako jedno generalno stanje neobrazovanosti u kojem se historija promatra kao linearna stvar. Baš sam nedavno čitala jedan super intervju sa historičarem koji je, Stefane, tvoj kolega i pretpostavljam da ga znaš, Gal Kirn. Ne znam, i mislim njegova knjiga je izašla baš u dobrom trenutku zato što se u Americi javlja ogroman interes za historiju Jugoslavije sada upravo. Što ja isto i na to imam kritike, mislim da su to neke pogrešne analogije, ali dobro, to o tom potom. Ono što je on u tom intervjuu rekao je meni jako zanimljivo. Mislim da je to jedna od okosnica te njegove knjige. On insistira na tome da historija nije neki linearni slijed događaja kojem može doći kraj, kao što smo zaključili prije 30 godina, nego da su to trenuci u vremenu u kojem su se desili neki ključni razilasci, neka neslaganja, prekidi, koji su zapravo tu historiju stvarali. Mislim, takvo razmišljanje kod nas je skoro pa nepoznanica u ovim imaginarijima lokalnim i mislim da je upravo to razlog za nastajanje tih nekih raznih poluistina ili recimo potpuno zaboravljanje nasljeđa antifašističke i feminističke borbe. Ovo mi je isto dobra prilika da izreklamiram, eto ako ste u Sarajevu možete otići u historijski muzej i pogledati izložbu koja tematizira zapravo nasljeđe antifašističkog fronta žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. A evo i Stefan me napominje također da se ove godine obilježava zapravo 100 godina od osnivanja časopisa Ženski pokret i da su drugarice iz Beograda zapravo arhivirale, također i digitalizirale sve dokumente koje su mogle naći koji se tiču časopisa, pa tako i časopis sam. Na to što je Gal dodao nemam stvarno šta dodati, to je to i to je ono o čemu smo pričali na početku, da se upravo nalazimo u jednom takvom momentu i nažalost, da, može se reći nažalost jer to čini ljudsku istoriju mnogo brutalnijom i nesretnijom, ali to je prosto činjenica da ljudsko društvo napreduje na taj način, znači dešavaju se neke grozne stvari kao što je, ne znam, praktično u ovom slučaju vekovi ubistava američkih crnaca, sistemskog isključivanja, generalno prosto kratki, brutalni, jako bolni životi radničke klase u Americi, ne samo crnačke, nego i bele i latino i tako to. Sve te stvari se dešavaju, ali sve te stvari iako nisu prosto samo neki tako tužan fakat ljudske egzistencije, nego vrlo često rezultiraju time da ti ljudi onda uzmu inicijativu u svoje ruke i poguraju neke stvari ka napred. Sad, što se tiče istorije kod nas, ubacio bih samo, čisto je to moj deo bavljenja time, ali stvarno ima predivnih stvari čak i pre AFŽ-a, znači tokom 1910-ih, 20-ih, čak i ranije već imamo feministki na ovim prostorima koje se bave tim nekim pitanjima, koje pokušavaju da problematizuju žensko pitanje, znači ovdje se već 1910. i čita i prevodi Klara Cetkin recimo, tako da imamo stvarno izvanrednih stvari koje su zaboravljene, i zaboravljanje opet, iskreno nemam šta puno da dodam, mislim da sam tu upravo da je svrha zaboravljanja veoma jasna i veoma politička, da bi prosto onemogućilo ljudima zamišljanje nekog boljeg i drugačijeg sveta. Znači, ako pogledate udžbenike iz, ne znam, Srbije, Slovenije, Hrvatske, nebitno, neki narativ koji se plasira, koji nije eksplicitno tako predstavljen, ali narativ se plasira kao da je smisao istorije stvaranje nacionalne države i onda ostvarivanje nekih proizvoljno definisanih, a na izgled objektivnih i jako stvarnih ciljeva te nacionalne države. I u celom tom narativu onda potpuno odsustvuje činjenica kakav je bio stvaran položaj velike većine stanovništva koja u tim državama živela,
dobro, ne želim da dajem ni previše obrazovanju na značaju, hoću da kažem većinu stvari koje ljudi kroz obrazovanje zapamte, kasnije zaborave, naravno. Naravno, ako se neko ne bavi, ne znam, tom temom ili ako baš ne voli istoriju ili tako nešto, ali te neke opšte stvari uvek ostanu. Recimo, moja mama koja je odrasla u socijalizmu, ona se ne sjeća šta je tačno čitala u Gospodi Glembajevi od Krleže, ali se seća da je svaki prvi milion koji je zarađen na krvi sirotinje. Znači, u tom smislu prosto obrazovni sistem ispunjava neku propagandnu ulogu koja ostaje sa ljudima, čak i ako ne pamte neke detalje ili nemaju sad neko, ne znam, iscrpno znanje istorije ili nešto slično. I to je jako, jako bitno. I ono što vidim iz nekog svog iskustva jeste da danas postoji neki prilike začarani krug, gde kada pišemo o tim nekim temama komunističkim, marksističkim, da to ili čitaju ljudi koji se sa mnom već slažu, što prosto nije poenta. Mislim, lepo je ako čitaju, naravno, ali nije jedina poenta. A sa druge strane da veliki broj ljudi nije briga i nije im jasno zašto je to bitno. Jer deo krivice toga i na onom liberalnom delu elita koje nama vladaju, koje pokušavaju potpuno iz antifašizma, iz feminizma i svih drugih stvari da uklone taj klasni moment. Jer onda kada se recimo stvari poput antifašizma ili feminizma svedu na folklor, ljudi neće razumeti zašto je to njima danas relevantno. Oni neće imati ideju da je neko krvario u Jugoslaviji 1941. da bi imao pravo glasa, da je neko krvario da bi fabrike bile pod radničkom kontrolom, da ne zalazimo sad u detalje uspešnosti ili neuspešnosti toga, ali bitno je da takve stvari prosto ne postoje, da ljudi ne bi mogli povezivati te stvari, da oni ne bi mogli reći aha, vidi, pa to kako su radili radnici 20-ih, 30-ih u Kraljevini Jugoslaviji, kako su se patili, kako su umirali na radnim mestima, to je isto ovo što ja danas proživljavam. Ali oni su tada imali partiju, oni su tada imali borbene sindikate. I ako ljudima to ne padne na pamet, sistem je bezbedan. I zato je istorijski revizionizam toliko bitan za vladajuće elite. Sada je Stefan u principu završio s ovim što sam ja htjela početi malo, ali samo sam htjela reći da, evo, kada govoriš o tome da neki ljudi se pitaju zašto je to zapravo bitno, zašto je to neki problem koji mene dotiče, zašto bi se uopće time bavili, to se upravo događa baš zbog te propagandističke uloge koju je obrazovanje zauzelo u društvu, zbog koje ljudi određene aspekte društva jednostavno na neki način, recimo, internaliziraju i na neki način se one prikazuju kao prirodni poredak stvari. I tu zapravo, evo, dok smo pričali o svemu ovome, sam počela razmišljati o knjigama iz povijesti i s čime sam se ja osobno susrela u školi i što sam ja i moji razredni kolege, što smo mi sve učili. I tu mi se baš učinilo da zapravo nije ni čudo da ljudi misle da je na ovim područjima feminizam nešto sasvim novo, čega do sad nije bilo i što su izmislile ružne i dlakave feministkinje. Kad pogledam knjigu iz povijesti, povijesna osoba koja mi prva pada na pamet je kraljica Jelena iz, neke balkanske, recimo, povijesti. Kraljica Jelena, i to je praktički to. Jer ženska povijest nije povijest koja se u školama uči. A malo je neobično da su za apsolutno sva društvena zbivanja na svijetu odgovorni samo muškarci, već je nekako logičnije pretpostaviti da možda ima nešto u tome da obrazovanje i je propagandističko i služi u takve svrhe, pa tako i održavanje patrijarhata kao nekakvog sistema također društvene kontrole u kapitalizmu. I također, kad se sjetim filozofije u srednjoj školi, na filozofiji smo učili 1-2 stranice Hannah Arendt i možda 1-2 stranice Simone de Beauvoir.
I niti jedno niti drugu nismo stvarno obrađivali, samo smo spomenuli da su one postojale i to je apsolutno to. I obradili smo umjesto toga jedno, ne znam, 20-30 muških filozofa. I koliko god se to možda ljudima ne čini bitno i ne čini se kao nešto, možda bi mi sad neko rekao, ok, dobro Katarina, ali to je tvoj problem što si ti mislila da je društvo takvo zato što si u knjigama vidjela da se sve piše samo o muškarcima, žena nema nigdje, znaš da u stvarnom životu to ipak nije tako, ne znam o čemu ti pričaš i mnogi ljudi bi možda to rekli jer neki ljudi su bi već u životu takve stvari i rekli, ali mislim da je u obrazovanju izuzetno bitno ponuditi sadržaj koji će također utjecati na to kakvo društvo želimo biti. Ali ne samo naravno u obrazovanju, nego i u društvu općenito, u nekakvom recimo mainstream diskursu. Jer ja sam također kao mala, možda bi mi opet neko rekao, Katarina, to je tvoj problem što ti nisi razumjela stvari, ali ja također kao mala, ja sam bila uvjerena da u zanimanjima tipa politika ne mogu biti žene. To rade stari muškarci u odjelima. Zato jer je to nešto što sam vidjela na televiziji. U Saboru su sjedili muškarci i poslije Jadranka Kosor. Ja sam recimo bila ubijeđena do nekih viših razreda osnovne škole da su Hasan Aginica i Katarina Kosača ista osoba. Mislim, to je to. Svi dobro znamo da u povijesti postoji samo jedna žena. I da su se žrtvovale za svoje muškarce. Je to njegov doprinos. Eto. Htio sam sad, vezano za ovo što je Katarina rekla, da se vratim i na ono što sam ja rekao, jer opet tu vidimo tu važnost istorijskog zaborava, jer sad neko može slušati ovo što Katarina priča i misli, to je sad neka spika koju je, ne znam, izmislila neka feministkinja na nekom zapadnom faksu za rodne studije 80-ih i to su izmišljeni problemi. To su apsolutno stvari na koje su, recimo, komunistkinje ukazivale 20. Znači, to su stvari o kojima je pričao ženot dijelu u Sovjetskom savezu, to su stvari o kojima pričaju naše komunistkinje kada se uključuju u ženski pokret u Jugoslaviji 20. Prosto, to prvo nije neka, ne znam, nova zapadna izmišljotina novotarija, nego je prisutno već jako dugo. I drugo, to znači da prosto živimo sa problemima koje su ljudi uočili i definisali kao problemi još pre minimum jednog veka, ali koji još uvijek nisu razrešeni, a moraju biti razrešeni. Pa to, Stefane, što si ti rekao je zapravo u srži onoga što ja pokušavam sa ovom podcast emisijom da napravim. Jer mi smo, čak ni ja ne znam dovoljno dobro ništa od historije svega ovoga u čemu sada živimo. Mrzla sam historiju u osnovnoj, a u srednjoj sam imala američku historiju isključivo. Uglavnom, šta hoću da kažem, u tom nekom našem nasljeđu postoji nekoliko ključnih pojmova koji ljudi i dan danas stalno govore i stalno ponavljaju, a koji uopšte nisu, uopšte ne znaju iz kakvog to konteksta dolazi. Recimo, ja mislim da jako malo ljudi zapravo zna da su seljaci bili u srži jugoslovenske politike. Malo ljudi zna da je to posebnost, recimo, bilo jugoslovenskog komunizma. Isto tako, recimo, malo ljudi zna da se u tom mafežau, da nije to bilo neko pričanje o, ne znam, o nekim emancipacijskim politikama i tako dalje, nego da je to bilo bukvalno organiziranje žena na selu ko će danas čuvati djecu kako bi druge mogle prebrojati koliko vreća sjena ima za jedno kućanstvo ili tako nešto. Uglavnom, mislim, to su sve neke stvari koje mi dan danas živimo, koje možda bi čak očekivali da su gotove, ali nisu gotove. Samo su se možda preselile u neke kontekste koje su moderniji. Možda sad dvije drugarice sjede na kafi u kući i razgovaraju o nekim problemima koje imaju privatno i ne vide da je zapravo taj njihov razgovor jedna vrsta emancipacije i tako dalje i tako dalje. Sada,
s tim u vezi, znači sa tim nekim pojmovima koje mi zapravo živimo, koji su ostali srž našeg prostora, bez obzira na političke i geopolitičke promjene koje smo doživjeli. Mi nekad nismo bili periferija, a danas definitivno jesmo periferija. To nam daje neki jako kompleksan politički kontekst koji je jako plodno tlo za različite stvari i ima jako puno potencijala da mi tu svoju historiju dobro izučimo i da je stvarno nekako, da je dobro koristimo u svoju korist. E sad, mi se nalazimo u jednom od emotivno najintenzivnijih trenutaka u historiji. Bar evo otkako smo nas troje postali. Mi smo svi još uvijek u svojim 20-ima i živimo u jednom periodu koji je okarakterisan potpunim nepoznavanjem te posebnosti jugoslovenskog radničkog pokreta i nepoznavanjem njegove bitnosti za ovaj moment. A onda evo imaš nas, mislim isto tako imaš neke ljude koji se okreću nekim drugim verzijama historije, što isto mislim, ne znam, u neku ruku manifestacija nečega što sada živimo. Ali mene zanima, eto, šta to navede jednu mladu ženu da se zapravo zaista politički angažuje u platformi kao što je Radnička fronta. Pa evo, odlučila sam se angažirati baš zato, zbog ovakvih stvari o kojima sam već prije pričala, jednostavno zbog poveznice opresije u kapitalizmu i te eksploatativne prirode kapitalizma i načina na koji se on zapravo nadovezuje na patrijarhat, to jest načina na koji su oni međusobno u interakciji, ali također za Radničku frontu kao opciju sam se odlučila i zato što jednostavno želim prikazati politiku kao, i mislim da je to svima nama u Radničkoj fronti i cilj, pokazati politiku kao nešto za sve nas, nešto u čemu moramo sudjelovati svi mi kao organizirana radnička klasa. I jako mi je drago što si spomenula ovu organizaciju na nivou seljaka, na nivou žena u selima koje su se doslovno kad si spomenula AFŽ, koje su se doslovno dogovarale oko toga tko će danas čuvati djecu, a ko će ići recimo voditi životinje na pašu. I mislim da je takvu nekakvu svijest izuzetno važno ponovo vratiti u recimo mainstream diskurs, nazovimo kako god to želimo, izuzetno je važno vratiti ljudima, jer bih također rekla da je uz revizionizam jedan oblik onemogućavanja radničke solidarnosti, klasne solidarnosti, ženske solidarnosti i to što se oni svi na neki način prikazuju elitistički, što već vidimo prema samoj promjeni diskursa iz recimo narod u građani, što automatski isključuje seljake na selu koji se doslovno organiziraju oko toga kako će orati polje. Također isključuje, također čak bi tu i kritizirala i feminizam koji nekad postaje vrlo elitistički i vrlo orijentiran samo na akademske krugove, što iako nije i ne smije biti tako, može poslati poruku da se boriti za ženska prava ne možeš ako nisi čitala Rozu Luxemburg, ako nisi potpuno upoznata sa svim razlikama između liberalnog, radikalnog i marksističkog feminizma i ako ne znaš tko je Judith Butler. Što naravno nimalo nije tako i evo onda s jedne strane imamo to mišljenje da su političari neki stari ljudi u odjelima koji sjede u Saboru, s druge strane feministkinje na fakultetima raspravljaju o Rozi Luxemburg i to je to. I mislim da se jednostavno ta svijest izgubila. Izgubila se svijest o samoorganiziranju i svijest o radničkoj klasi kao nositeljici promjene. I tu je problem što zapravo živimo u trenutku kada se radnička klasa prestala identificirati sama sa sobom. Jer svi želimo biti građani, svi želimo biti nešto bolje nego što jesmo. I tu je problem.
zato sam se i počela baviti politikom, želim normalizirati angažman običnih ljudi koji se bore za sebe, za svoje susjede, za svoju okolinu. Jer na kraju krajeva mi se ne borimo za nekakvu, kada govorimo o politici, kada govorimo o borbi za ženska prava, što naravno to je sve međusobno povezano i borba za ženska prava se naravno odvija kroz politiku, ali ono što sam htjela reći je da kada govorimo o tim načinima borbe, mi ne govorimo o borbi za nekakvu imaginarnu ideologiju i čija će se literatura čitati u Saboru i prenositi na televiziji. Mm-hmm. Mi govorimo o donošenju istinskih promjena koje će doprinijeti poboljšanju životnog standarda običnih ljudi. A to smo svi mi. A ko drugi može odlučivati o našim životima osim nas samih? I mislim da je to jedan stav koji je podhitno potrebno vratiti u društvo i nadam se da ću na neki način, i vjerujem da i mnogi drugi dijele moje mišljenje, ovakvim angažmanom uspjeti doprinijeti tome da se tako nešto prije postigne. Super. Mislim, to kad si rekla za narod i za građanstvo, mislim da to je jedna od glavnih karakteristika društva, postjugoslovenskog društva i postjugoslovenskih imaginarija, jer mi nismo društvo demokratskih građana na taj način, mi smo još uvijek društvo naroda. I to čak potvrđuju i mnoge skupine koje se identificiraju kao demokratsko-građanski orijentirane i tako dalje. Sa tim statementom bih htjela da završimo polako i možda upravo kao poveznica između Katarina tvog angažmana i ovoga što sam ja sada rekla, htjela sam možda Stefana pitati kao nekoga koji je historičar i koji za sebe ima toliko mnogo objavljenih radova i evo knjigu prije 30. Haman. Htjela sam te pitati zašto u tom lokalnom kontekstu, zašto mi ne crpimo resurse znanja koje imamo? Mislim, da li je to neka tradicija društva ovdje ili je to nešto što je direktna posljedica tranzicije? Mislim, zašto u tvojoj Bačkoj Palanci nije neko prije tebe obradio temu atletičara iz Bačke Palanke? Eto. Pa, odgovor je poprilično jednostavan. Mislim, odgovor je pare. Prosto. Znači, jako je veliki problem u siromašnim društvima na periferiji brinuti o tako nekim stvarima, naročito kada su ljudima prvo i najbitnije prosto obezbeđivanje ljudske egzistencije. Mislim, pa je jedan od najvećih klišeja, znam da sam i sam kroz to prošao, kada ljudi iz naše zemlje odu u inostranstvo pa vide, ne znam, Nemačku, Austriju i kao, wow, kako je ovdje sve čisto. Mislim, da, ali oni imaju para za tako nešto. Znači, oni imaju para za dobru javnu infrastrukturu, za dobre javne usluge i onda nije ni čudo. I tako da sad imamo situaciju gdje tako neke stvari postoje, ali generalno su jako, jako male, bez jako puno novca, a iziskuju neki trud koji je već sam po sebi bi trebao biti posao sa punim radnim vremenom. A novac se raspoređuje tamo gdje, tamo gdje odgovara vladajućim nacionalističkim i kapitalističkim elitama. Znači, nebitno sad da li se tu radi prosto o, ne znam, nekim ljudima koji žive od toga što su u nekoj nacionalnoj akademiji i šire svakakve nacionalne ideje, ili se radi prosto o tome da bi se radije ulagalo u subvencije stranim investitorima nego u javne službe, ali prosto svodi se na istu stvar. Sad, uprkos tome, mislim da je definitivno napravljen pomak u zadnjih 10-15 godina, ali opet taj pomak je dobrim delom došao i kroz tako neke organizacije kao što su, ne znam, Rosa Luxemburg fondacija, taj NVO princip organizovanja, ali nam je bitno da se vrati onaj stari princip organizovanja. Znači, organizovanje odozdo, ne da ti sad imaš
neke pare koje zavise u suštini od dobre volje nemačkih birača jednom u 4 godine, da se tu finansiraju neki mali projekti i tako to. Treba nam znači baš konkretna organizacija na terenu. Radnička fronta je definitivno jedan od najboljih primjera početaka takvih stvari ponovo na ovim prostorima. Znači, kao što smo pričali o seljaštvu, što se rekla, žene u kladuši se nađu, pomažu jednim drugima, takve stvari danas ljudima trebaju za početak. Znači, da stvaramo mreže solidarnosti, da stvaramo mreže uzajamne potpore, da bi ljudi, prvo da ljudi osveste da ipak postoji nešto što se zove društvo, a ne samo pojedinci, i da društvo može jedno drugom pomagati. A što se tiče intelektualne proizvodnje kao takve, čak bih rekao da nam je i ne manjka. Imamo dosta ljudi na politički organizovanoj levici koji dosta pišu, dosta prevode. Glavno pitanje je znači organizacija i glavno pitanje je dokle to dopire, do kolike publike to dopire, što je opet povezano, kao što rekao, sa financijama i tako nekim stvarima, ali opet ako, ne znam, u nekom mestu već imaš određenu radničku bazu, određeni broj ljudi koji se međusobno pomažu, koji jedni drugima čine usluge i tako to, ne znam, brinu jedni drugima o deci dok je ova druga osoba na poslu i tako te stvari. Ako postoje takve stvari, posle toga se već može pričati o, mislim, nekim akcijama skupljanja novca, o nekim akcijama gde ljudi prosto i obrazuju se o tako nekim stvarima kroz te aktivnosti. I mislim da je to ono što je najbitnije, znači da je najbitnije doći do što većeg broja stvarnih ljudi. Već, naravno, postoji mnogo radnih ljudi na teritoriji bivše Jugoslavije koji su svesni svih ovih stvari. Neki su prosto potpuno izolovani od tih nekih, uslovno rečeno, levih ili aktivističkih krugova. Neki su uključeni, najmanji broj je zapravo uključen, ali već postoji neka osnova i mislim da se iz te osnove treba graditi i u suštini da u ovom periodu koji smo identifikovali kao period u kojem nas stvarno čekaju tektonske promene i globalne krize, jedini način da osiguramo da će se iz toga izroditi neki bolji svet, a ne neki pad u još dalje mračnjaštvo, jeste da počnemo da se organizujemo i da stvaramo u praksi te realno postojeće mreže solidarnosti. Da li će to biti sindikati, političke partije, nije bitno dokle god pričamo o klasnim organizacijama. Ja bih tu još rekla da, evo, stvarno smatram, barem i iskreno se nadam da će se tako i nastaviti u budućnosti, a ne vidim zašto ne bi. Radnička fronta, mislim da zapravo radi dosta dobar posao što se tiče približavanja politike ne samo građanima, nego ljudima koji se više poistovjećuju, recimo, sa narodom, kako smo nazvali. Budući da ne znam koliko su ljudi koji slušaju emisiju informirani o ustroju Radničke fronte. Radnička fronta nema nikakvo predsjedništvo, nema nikakvo službeno vodstvo, nego je jedna direktno demokratska struktura u kojoj sve članice i članovi imaju jednaku mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka, predlaganju nekakvih akcija i jednostavno odlučivanju o daljnjim djelovanjima stranke, što je, mislim, također izuzetno bitno za naglasiti, jer se jako puno ljudi, kao što sam već spominjala, sa politikom više ne poistovjećuje, jer smatraju da, baš zato jer je u mainstream diskursu politika prikazana kao takva, da je to nešto čime se ne bave obični ljudi, nego samo ljudi koji već imaju jedan određeni politički staž, u politici su ne znam koliko godina ili desetljeća, ali i ti ljudi su počeli, i ti ljudi su jednom počeli, niti oni se nisu samo pojavili. I također, s druge strane, kada ne govorimo samo o politici, nego kada govorimo pobliže o ženskim pravima, toliko puta sam doživjela da u razgovorima sa prijateljicama, poznanicama, govorimo o feminizmu, govorimo o ženskim pravima i tu dobijem komentar: joj, ajme, znaš, ja se baš zalažem za te i te ideje, ajme da bar ja isto tako mogu biti feministkinja, ali znaš, nisam ti ja za to. Kao što sam htjela reći, za feminizam ne postoji prijavnica. Zapravo me žalosti što mnoge žene koje dijele ideje
rodne ravnopravnosti, koje dijele nekakve ideje koje stoje iza koncepta ženskog oslobođenja, sebe ne poistovjećuju s feminizmom, jer je i on, kao i politika, vrlo često u mainstream diskursu prikazan kao nešto elitno, kao nešto za posebne ljude s posebnim kvalifikacijama. I to je također jedan od razloga zbog kojih sam se uključila i u politiku i sve ostalo u pogledu ženskih prava čime sam se do sada bavila, baš zato jer sebe smatram jednom običnom osobom kao i svakom drugom. I baš svojim angažmanom bih htjela pokazati da ako mogu ja, onda možete i vi. I nadam se da ću na taj način možda uspjeti potaknuti nekoga da jednostavno vratimo tu sliku ženske borbe ženama. Pa sretno Katarina, sretno Stefane, Sretno, da. sretno nam svima. Pa to je možda super nota na kojoj možemo završiti naš razgovor, to jest otvoriti ga za neke daljne diskusije i promišljanja. Nekako bi možda trebalo naglasiti da živimo u takvom trenutku da je ovo možda savršeno vrijeme da malo pročitamo o čemu se tu radilo kroz godine koje su dovele do ovoga, da se fokusiramo na sebe i na najosnovnije vrijednosti koje nas pokreću kao ljude, kao što su porodica, dostojan život, zdravlje i tako dalje, i da vidimo koji su to najbolji modaliteti u kojima mi to sebi možemo kao grupa, kao organizirana grupa ljudi kojima to možemo omogućiti.